say go to that. And on la cost. One more dear some 70 men come here where ya papa on me papa me. You hear me picture. May you not have a crowd over batons. Quasia, when you just because is here. A damn who a young could maybe they do what I want. Me do what I'm not slow, mammy. Or yen, or man, you are free. When you pass ya bad Jimmy, but you don't hear that what you don't even too close. Who are young to pass young penny and come. As some bear now when a major or a me baby so again. So am I. You know what I say, and none of our fast major. You didn't know. Yeah. You must say, young could talk as young penny don't hear who fee. Who crop? Who has sent to say I've watched it, dear? I would die or that's Sumaso. Who quite a year and also free Kumawu. Now, maybe the major baby, and I mean, chia. Who full of care, rather than answer that I want to take. Who full by your time? Some woman of Massana who suffer penny to send me a what family and so good, so I'm a chia cat. Who live for the chassis? Why wouldn't you have catching them and say, may a soft panic as me? You wouldn't know what's your what? Well, my cameraman count. They say, no, we have platform so. Now, make your own Nkuto say, Method to send Nam, which you couldn't be that. Pillar me, you come with me, sit down, and my man, and Papa was see and penny I want to the banner for. Answer come over for Pamano, none of my mums with the Achille. Well, but won't pass you. I mean, I did not pass yet, as soon as you soon, and pass a year, Nkuto. Make your son my what do you say? And make your son my Nkuto, you will be a hunter. Make your son mine, but one night you acquire about your fast or brain. The same thing Nkuto's before. What's that by me? Didn't any woman, what's a man can say? Ghana for but Tim as a member to one come here. Mamma, Yantin come here. Pasonko enkoma too much ashefo nyina na ewiase de sene ensem no esi krono wuti bia na de bia bo nkoto dwemu enche kora ena eye mejo anu wo ye eje nkuto na kwada ni wu ebeto montene so obi a kire na dwene e de efa ho na no na nam so agana fododo na kire se eye eje nkuto ena sabie wo na kwada no ewu ye ne wode ne nsa ahyase na eno no so betena abonten ka se wono de wonim ho hwe na senka ye na kwada mejo no wotena ne na ase besi na nkanya de owu ebe fa no eno na Ghana fo no bim san so kire se na wo ye wo sofo na woni akwada no anya sempo no afiri wo nchen a ede na kire se wo kasa nsem bi sa na kire se wo so kura ne wonsa ehye se wo yi mu bi san nsem we no ye bopini papa computer man ono so edi nchiremu kakra wonim ede fa ye mejo wo no eto abonten eno na eje nkuto mu na ya wasi kum he computer man ne mekire wase na nsem de waka bi ede ti a ye computer man ya ntena se ya bepiem wo computer man aso ye san so ani ni ba abusuya yi wasum na ta waso ne anwie no obi abenya ne ho ntiase ye ntwa ye ho simapaye ba ye de be hyehyɛ so yo medofo ne asanso ababiem dia na kyese kame ho na ye maye papa akwa aba na se de wasi afa hit wa ha no ye se mra asem ebeto ye pa enu ti agya ye mo akwa aba ba tu magie ya oburu santan na what say papa me ho ye na wonso na me ado me ho ye pa me ni na mi ankasa me ba ye ne mitimi hunu ye eye nsam besi Bibi besi ha bibi besi eya semu Agya Nkuto nyina so yi odifo ensem no ya brobro fan na so na ansa na no ye bebi sasa sansem a ekwo nyina no di asem na obetumi aka ede afa ho mela sipi ene mi mawi ase ne Ghana fo nyire hunu se Agya Nkuto na nka me koba no ma bi nanso me ho si omu ade ti me kansem bi ewum de mejo ka kire me o ka kire me sister catch any new badge. I catch any papa. One walk who says, see, I hear. And you use from a side, woman numbers your mouth. I'm after all much. Papa, I'm through Kumu. See what you want to say. What will Sam? Well, I may need a young contractor. But the need any will be a woman in man. The said the bay I mean, I never can know to me. Not a 2 or 2. And now. Minui e ba bonte se mekura wonim me menye kasa tente bia me be fa no mama akoma yensa na ma kire nse me ye santini kan ya moja bia mfre me mu ye twa me funu ma e de chef gase nyamfa asase na ma kire ne se de ka santini bia me mama na me papa wo me fi nti wonim asante kasa na ene wonyi na so edi nkai Agya Nkuto aba bonte ne Oye jimifo no nyanyansane nti
Oya allegation some me sorry am say me lawyer so me lawyer. We cry LLB my ye. You cry me. Sir John, I am a dancing. What the phone penny for some of us you people watching my dance for. You probably pay. And you can. I don't some baby am some practice. Because she answered the bay yard, but they were bought me. Until I know my yin, they are trusting you or even go school that. What do you mean until baby has a gonya LLB? Mention as a quite me senior school, I will be chim per sec. And I'm about 6th form, I will Kumasu Workers College. We are back here in university. Number Cantaga, every campus, Uncle Cross Jack, will be uncle. We are preparing your madam with the bar law a year. And now, a Jama Coco, and Masters Kakra, also Oxford, who were 2 masters in political science and agriculture. So, I'm in trouble. Until they do be a bit to me, interview me English. Okay. Now, I'm Pupum, minimum children say. Say, young Kutono as a won't go school down, media, Makobi. Yet a tame me, or no, no, may yet a tame me. Wonderful, until no mature. Yamia don't make 2 masters in political science, back me in Oxford, back me in Sri Lanka. Now, a month for any 2 or 3 months say, Many was some people say it. And yes, so phobia, who bar summer, no, my could take him. Then, when we have seen a young penny for a war prophetic ministry. The old dear chino and whatever banner yellow. If fear be no time, hey, ya, ni party at you for the crana among us all day. Today, signature. And penny for say, so this young qua, a quagan. And a penison tenacin ma sefua M4. Until I know me dinner ba say. And Nkuto who nyansa dear be. About cannot go Bible say Jimmy from Puss or cannot to we bring nyansa for. Afe Nkuto so sa kan say we name me baby ya me person my address is na media work na upon kwa bottom na wura na mo da me kire ne kasa Nkuto kasa wo twatro mejo wo ye me am office once me kan na video no mo say onya a wo ba na wo de be kire me come in some Bible nyakopon na me som na ni nso a me nom ni nsem stia sa so ma me keme bo a me tike me wura de me nya accident tete me na me de sika ma mejo from head to toe on the wedding home na me ma ye mejo kire ba say Agya Nkuto man 5,000 Ghana wa ma na 1 cedi ama odo oba no be kire me na me share date e me ba ye Agya Nkuto so onim me da na obi na ye wedding am ba won to atwatro nti no obi odi Agya Nkuto asori achi bia no nsai hu se oye trofo Agya Nkuto 2008 na wo ba tafu club 600 mo ko bu samazi for the club 600 maybe we find a red or repair sprinter ni 207 one for suya na ya na baba ko e fe ni sedu na omumpo na kire me se na me ni da ma na wa ba no ye fe no Samson Agya Nkuto na sori wo ha na ya na ye ko ho nipa no so no bu san so be dey no so obesua so fudie fi wo kwamase nto no kwa na mamu yi ti Agya Nkuto o ba do butu manim si ka ha nipa fa no si matafre ha police em ni ka so e se punani abe na me bomb pa ye ma wo club 600 mumu se obi biara na no ba ho ma zi fo ni nyina no mo da ma se nti ni ka fi ya ekọ kumase a Agya Nkuto no uni ntama me ba if simple no obi me pa nfa de ye mfa ntwam efie mu me cheo me wo 55 years yo me 1 December 1966 me first born was 33 years school mu abiasno ko ngumam nani ekọ ana wo gina ho a me nyame hyira mesno wuti me de computer my de hwe obra mabo cars me de kwai wiase no ma eti na no mo na wo so woni me ni metwa abesi se waji ni du so obi a wo so ni me da wo platform so wakonya kakraka a wo te so no e na wo jama Maame potna nchei asema me ken otofo se me dance ni na nampofo agye ya wo mani so Adom TV no ho sada ohun se Nkuto asori fi na konya so di ama ampofo agye ya wo mani so Adom TV no se me boa sabe na aka Ebeneza no ho obo siki no ho enna movie stars no no nyina ho wo shira awade no so wo bo me di pagam wo ye fundraising wo de mark ma se so panyini wo betu ya se na se mama mo fa so 100 million aba na me san check mam wo ma soja fo be hia me e de me coin wo se da me bo na ba so kama e bo ma ba so kama nti ne ya wo so woni mi ba bia no
nso na ma na ho no ene akabeneza ne nipa bo odi be hunu se wo Nkuto ne kura bi anum o me papa nie wo ho ama na mso me ba mso be da wase kama se Nkuto bu ama enti se wo nim me ntwam wasa so kan video ni mu se oni ba bia na me ye na koda na fe yare bi ne bo me na folder no ho eno kwa na me seal no because emremu no doctor se kra no omukura ntimi e disclose you can say folder en fanchire na me nyare yare bia me nyare eti same me tieni yo nyansani bia hwe obi ase me ye wakoda na ma yare na me folder be na wo hwe sa me yare de na me ba ho we dia wo sori akonwa so e dia mama tenase onyansani omuye nti enum ma me hu se Agya Nkuto koye trofo won kan na ba bia wo free ba no me kire nsem ye santini amani ate menya santini ya bibi ba fra mi mu asante pi mi moja no sha asante mantabuti wo so ni mikasa wo ye ketwa entwem so pe asofo wo ga na hade no ho type Agya Nkuto odifo no ho tai ye wo hwani ti no a esa confirm na tinyigie bia ni ho san confirm na dum e bi tutu ko mali ni Burkina Faso no e bi ne besi ni ti so Agya Nkuto nchire me life wa obaba ye sofo abopen o she go to that and on la cost ne die ne la ko no di atam se me ntimi nko me yire wo ya boa papa ni twa papa me di wiye me yire picture akiro me yire wo hana kura ho baba atons kwase ya hwe ne yire wa ye yire Jesus speak esisi ye edem hu Agya Nkuto me di watam a me di watam ma no sra wo maame wo yire wo ma na me yi wo mafiri unya kwase ya ba jimi ni ba dodo ntie da wachi no ntimi ntu ukrofo wo Agya Nkuto kwase ya mpanyini entwam asambe na woni mejo ho afa me bebie bi so wetie ni odifo bi so emaye me no wo kasei eno na me wo fa ase mejo ye di ni na wotwe ye mu se Agya Nkuto kwase ya mpanyo donchie ohu fi ohu kro ohu asene te se aboa tetede a woda sumuna so asemo wo kwa yiye no so firi kumawu na me ni mejo bebie nya me chi aka wo funu kai wade ma nya accident na won tete odifo wo funu ba ye tai sa wo mra ho ase na wonka wo sofo panyi de same ya wa ba me de me sa go su nya me chi aka ate wo ni fa de twase wa wo ni ma ba ka kire me se me ye sofo ba na ka se me ye wo ni ne wo se aboa wo ba kana me nkan se se no me nya platform so na me kire wo Nkuto se metete se nam wo ti bi kura mpie da na ma akote ya ka ko he otu mo na ne egu ho okokuma wo osi ho no wo ko jimifo ate sawo amanfo kan asem ana mse besum wo TV bi ntino ayesofo djuma Monday bia metena so yade ntime ma platform na me mfro na clear air woni be ne wo wan clear air na me frɛ Kennedy Afepoku apostle gina ana odi nyansade atu dwom wo wie ya na me ya me baba ku me di no ya good man me di ho ya se de me no tie me ba kumase wo po na wo bo me captain smart ma metime tene kumase me no kwa ahia ye nche me no di nkomo fra me fra wo fra me papa wo enya me adwuma ko nti senka wo bi mpo ebese me a enka mana mfa wo good man no so mfa mese na wotimi atena se ebusebusa Agya Nkuto mo keka ansem na se kofo bi ba keka ansem me fra wo life so what me papa computer man o fra me fra so a wo mfa good man wo de wo ye me ba me no ntam se dada ati me da ho na me ka me sagu me fu a wo e na baba abesu abegyam me nti wo good man de wo nya hwe na me se good man me slow eme interview nkofo bi ti sa because me person no betia e na maka ntam se wo good man de papa wa ya ma me kumase no me ne wa no enye sa da me srew me ye panyini me ne di wie nya akokọ no ku fo wo me bebre tama ya presenter wo Fox wona obi e console me pichi me ko so na wo fa bi obi mpo frɛ attack me a asofo attack mo na wo di twitwa de me na fe ba ne se na hwede wo ma ne de no enkwa nkosi na fe akodu ba bi na wutwa good man me srew sesa so bi mpo na e kan sam kyerɛ se me kyerɛ edi sika da wa me so yi wa no fi na onye empress iti a watwem Agya Nkuto kobdu kuma wunra woko no aye mejo awu no ni picture dia to t-shirt mi woni nkofo mako 16 na ko ni kodu ayi na se unu ma santefo so de e na obigu sa wo sa yi na tabi nyum sa o Agya Nkuto mo yaku wo bejimi e na makonta ya wo ye mejo papa na fa ma ke se Agya Nkuto ehia nti amanfo hu se ye Nkuto esa no ne kuma ufuri nyina so ma me kese mabo a mo de mo kobusa
Uno bi kuma wu na kuma ofuo nyina pie baaye ene pie kwa wokuma kwara na wie ene hu Nkuto de nam mrika eno mu no baaye a obeka saaye na obe saa de to entwam mejo ti ase no woka nsɛmfia maako nso kyerɛ me ma no won so mani pie da efe same sum ye sofo bi se pie pe enubiase be kan nyina because na diefo di nye de nti Agya Nkuto na be se nkobe di nti wodi matam de a ene me so me di nsɛm nyina be wo se na no be na opushi nya na menka edi nkai mejo e ka kyerɛ me yo audios and videos e wi am de nyina be ma lefa na hwɛ Agya Nkuto nkwase animu a obuto bosom so a wone me wo fa ase mejo kotumu tumu ye no den region mukokodi na nsa wo e na omo no a musu 4 days ya 3 days mu a odwan ye Maame odwan se mo bedi odwan no mo bawe na mo wi an dom pem mumom na mo ba bia o TV station no pole no e hie no aho na fankase no tutufom ma no ko 5 feet na fa hyewo no mo ma no ma bi hyeso ya mo no kase e hye ho ndi mo de baaye no se obi obehwe TV ni bia no obedi akiri na waba empanya pass mo de baaye no edi ba bosum yinu na ma na hye mo se mo mra to di meka okoi na mo koda ahye ndi mo mo se Agya Nkuto se ne ka wo mo obi antra apart from my wife je se mejo nko an ndi mo te ka num do se ne ka so obaji mo na ntwie mienu mo kotu ya mo di sika 3 million so mo de ko ho na mejo se mo chike mo mo kona ka tense unua bi e fa na papa unua pa no na mejo ndi na adwene mu do esene wono unua papa no nti so ka bi kire unua na we na unua na fa wo akote asori nti woni mejo no bikoko kuma wu no ye fie nie na Agya Nkuto so fie nti mejo no abaye kam ko ba na aka so be ma akora no 1 billion sika de man nyire 15 million that is 1,500 Ghana cedis mejo be ka chama so wonyan akoye sunsuma de me sreze won hwe ne bia no man toto yi ufi wa papa na de chia na akogina kumase ukogina somara na about ayi be kwa na about wo e na akokoto anwaka sika so de ma mejo no pamfa na mi aka be na registration AS 1447 mejo sika oni kodia na opa no cho ti mejo be kana mse nyahwe die wodi na ni akohu no onfanto ntu moko ba bi ya nche na saka che mejo nse woni mba bi so bia moboko bi go kuma se wugina so nche na asofo ni bia kanta ne Ghana nti mejo se wuro mu a moko alaba okoko hu akwo bi no ledi ne se ne papa ni obi edusini awo mejo se mo ko chamelefa so ko bi fa na ma amakuru na nso moko kodi 4-5 days okoye ye mamu dware kare ye maamo no ma emu ana mejo se ye maamo prayer enti amiensa nka se mo nka man kada odi for the akoye no de se na nso Agya Nkuto de enti meka maamo prayer enti amiensa mejo so ma na baako ana odi koye ba bi obi ni masore wo junction e fa so kono na opra hodotie ana o ma na baako baby Ebenezer asori wo junction so e no opra hodotie woman ba ko baby a kwasi patin wo kro na asori wo yes wo he baby a eye e na wo so ma ba ko no ba adade entam adwo so kwan so e no opra pransori akasi enson wo le ba nti sana moko ye no ya kire musemu ye nti wo de ni nyina ba wie no e na mututu efom wura Agya Nkuto entrance wo no akoda na kire me ya samuko osesi ye na ko musi akotutu ane je se wono na akwa esa de e na mo de share fom na mo kata aso nti mo kata aso na mo de praye no nyina ahye wo no ma kire me nti wo na makoda nse ma Agya Nkuto do nso e won so do nso sa de do nso na kire na mo de kusu sebe obi obeba ho bia na dwene nsa ansesa woni kwa obesa aba ani ntwam eno akore no na ekọ e na wo so mo kote asoro otakra nti takra na mo sa mochi na mo ko otumu e na mejo sidunsi ne ka kem se mo pesa takra ni pa busu ma mode a mo mra na modi 2 days nti mejo se mo ko da na ye joda e na mo kodu na mo ka che ni pa no se musi wo se musi mu kwasi da nwumre ti mo kwa mo ka che ni pa se okwiada ba ya so nti wonye no ye ma won ten ti mo ko dware nso bi e se fe ni kukule se so fe ni kukule mo ko dware bi ya kama e na mo se bi ti mo ba ya no ma mokoto akonfem
nti medwo si confirm no utie ne ti na de ka wo bi ka wa na ye miensa nti mo de baako esa akokko hye Agya Nkuto ba bi ono bo pake me ka na akokko baako ko hye wo nti omo no confirm no meti no ene ka wa nti medwo so bo we no me ye ene Agya Nkuto so me na we nti we no ena aboa no ntakra no na yi no na medwo se ba bi Agya Nkuto asi na guest house si ya no omo tutu fom no mo hye wo nti omo hye wo no ma na ka je se sika beba ntento mo kwatakra no so a ebebu so nti omo kyerem ne omo nyi bi ko omo kwaji kuro ni di takra de no mo no ma bia o se na wo vote tori bi mo no pete no ko ye nipa ba mo chese no okoto aso anti eduma bi na medwo se eno achi omo ba suhum ko be fa na manase omo ba du suni ko du suni ma na de a se Agya Nkuto be kwa asori a o de ohu na no apo ogu se be obosi kaso a o de beba ana ko tren ni mo a o de beba afa ni nyina achi akore de so de ma na wan fa ma memle me kakra se ono anape ena de akora na ka kire me no entwam emua na Agya medwo waware wote ne ho ase to no na nam afa medwo yire nso onwa ne biom ye bom se na no manka na ye Agya Nkuto chama sika ba ye wo hwe sika ba ma akora na wontim na ha se wo se medwo yire na dwene a kire nto na ne medwo yire ka sai na fa no no ma no ko wo ka kire na se medwo se na yire mfra na ka kire se Agya Nkuto wo papa no hwe yi no wo se wonya be ma me no nam no ahwe kura na wo be ha me ko ti se wuje sikafo nambe so wasori mu ti se nti wa hwe ya bekume e ma aga na ne medwo nyinse wo ba ku akoda no ko wu kolebu machine me come and send bible mo ko cross check me ka 26 million na mko tuaye Agya Nkuto 20 million man one again no se sa medwo dem no manya odi dwane ye medwo so ko gina na ntwi nam se de eno entwam etwam wie ya nche na medwo nya police ma no a wo so ame ya me ne kasa e bibie wiye ge no ho feye ge no ba asori nti medwo ne di kai teachings onim kasa bobokwan atoho eye bibia de ma enumu no e na ge no ye pon no gi medwo number se na wo wasoma se wasofo ni bi enko nyenkoje number ukoje won so number na ge ka je so de ndo nyina ma medwo awu na wo hye asese wudi akwada ni nti medwo na odinyanso o ka tena mso de nyahwe ko papa de wo de hu ko abafa so ananate saba no wa president ka ama no a president asase ama na achu obi ade awo saba je nti enu mu na ohwa atambia na ohwe medwa na oge no ho we medwa na oge no je se obi a waware no woni osofo keto ko pretwo na otana bai ne nyina achi na woni medwo se mo kwatamem na makwa akoye program chimo medwo ne wurawura mu a pe nipa o mankora na yankutu djuma ne nyaso no ntia na kawo mokoba asa ha na mbonya sika 2 million oseji enu bia no fa ka o ti poku aso no koba na msese dia medwo mpa da bi kumase na mentwi aka man nti me na mko ha da ma nti mo a mo bokọ chamali no medwo di ani mu a ko hu chamali o hene no ko si da gomba fu no bi so o ye arrangements ma wa nti ko du wo omo ma omo de ntwene na sabe hia wo wo ye no Jubilee Park ho medwo le foundation ya radio so na sefo wurawura mu a pe ma wo omo gi ska akra ho ko ma chamali hinsa nko onye nka won siu enkoso wa hene na wo Agya Nkuto medwo so ka jense de bi tamalifo nya o hene pa wo Nkuto akuntu nya na de fi nda tamali aso ni bu ye takwa do so ko fa Maame nsabom na ko peja immigration officer yire ba kunti takwa do 20 years ago wo go hwenya so the same thing kwa mu akode yi wo de chance anti one day ya medwo be hu se ne na sesa no makọ no no sa bo heavy no ba me nche am se no se to ma me dindire na se janji wo konya aga we no na fe ojai ensan no ba ye kama obi ya nansi afa wo ne ge nam na fe wo chana ni nti one day medwo tuka akoge no ko da se girlfriend boyfriend na o fra ge se o sizi ka no fa me boss e twe na wo pe no onzu ye chege na twe ma medwo pam no ene anti anche na medwo na ne yemu sanfo no beka je se Agya me yem enye me ye papa no me sutu afada me ji wo siladi na medwo se o ma na kokoto ade be na ade ya panchire oye di no ma frefre mu di bidie kan ho no no nti medwo se o no ma de wie no e di be se na otwemi no na ne ho nsisusu yi ena na wode ko ji ko chake ye ka chen se wano maduro bi wano madi bi na se na lamps ene choke bi so
ana bobo mama nam sa say Nkuto onye doctor at least go ma miracle water kora no mo na odi no ma frefra e no kore no say ga me boa this is the evidence media ye nipa bia na o tie video security nto wo sa de ne pa me ya o tie na o Nkuto nti woni timi ya na am sa nti me hwe video no hwe audio so na am sa na she pa nti media no say ja say Nkuto aya ma menye kidney problem dia ene security bia meka nti nka wo free one ma ba betra tenka TV na nko free akwante na wo me come in some Bible na am stop on medo ma me betra ni nua ado betra bu Nkuto de sa mesere no me ye sofo ni bi sensem wo pie pepepe e de enu bi ase baba wonyai na me ka me gwa no tu nti December na me call Santa ase na mo fa se na fu ni na se nya no se wo fa de do ni me se me wo be kan no ka de omu asa no de tumu na sefo de nyina beba nya wa Nkuto na wo ka kire ayi medo se wo biti ye brebre no wo yare kwa no se otimi nante beto asore ha omo he ha matres nto ne nipa no omo mfa no nto so no nyare flat se be ya be wo se yare ni mu ode na wo pagina banya sa wo nsa yare ye nya sa no pa mo nya na kai enya wa na wo frɛ mejo ebra Bishop Daniel obi nim frɛ wo me kire Nkuto se fat ne be na ache na mpese koba no but wa jinya mana boso afene nsema kase meka enya wa na brebi Bishop Daniel obi nim afro se na danfo ne ba no fro no se so pese wudi sofo na wo kɔ wani mu a respect computer man na fa book ese so ma prophet one ibn Zadako yado wa frɛ wa na to speaker unu anu nyina to meja to owie ya akate na o kate o se muntie de kwase ampan obi nim no ta na wo yanko na obi nim na wo so pa no kire emo e de ba asem na wo ka fa obofo di asem on kan kire me dom se obofo atake lead no wo dodo na na ehia na ware asuntu o medi na tan ya o medi di o mo kwetena o TV no so power TV di obofo ate wo kwantwaje wo yo boni be it is say unya akonya shi obi aware papa be na wuchira so ukura pastors menu an ukura bi ukwa Bible school of fine hwe be ma wanim te sa me yiri tunu ba siam panyini te sa wo dodo nchie kuto en santini what go life pain wo wuro mpa bo gu wa na tiafi mu ho aye ma wo wonim abaka se me mfre wrade no ewrade ba chia ka wo da comment se me mfre wrade me wa maka me amenka wo na mamma sofoduma na sei o se bebi aba ni pagumi ha se hanya nke ni pa beba Nkuto wa ye sa ma o TV na ayi etimi kura twam na munya sika ntuaka wa sori na agu wa famu ma frusuru besi fam ge be na ne efa na Alice ankodi ntrum awa so amara na bato apoisi fo amacho poisi ni bia na efa na Alex no sa enyame a nka wonko anfo anko waje wo sai wa anye wo tete mi ire ge na ne efa na Filipina eni Monica woni mo Monica enye ne boy soja ni na egade wo ede be na wode ye Monica no a enti no okobọ ne nipa soja ni na mane wo bodyguard o hwe so kama mai ne lay foundation ma ne mpon ne nam no asa akọ chige no ene ne kwakwada na genso wonye sa da ya no ba me ha na se mesere no o man se mpie na me no ka sei won ma soja ni no ne Monica ne ntama tete ama Monica na bra ko aye basa me kwa na me bo so won ko driving school no wonya adwumanye onya private bi ara ja wo ye supply bi Monica da bi ofre metimi afada to speaker Filipina de na wo ne ntamaja Nkuto na nka me koba mo e ye mpanyimfo de me to me ntina o nanso me no setente wotu ameto a me huri ntiraja me ja sam ba ye na nka me consider me koba because e bi betimi atome the second one nim nyansa ka hu se me computer ma metie semene obi aye adwuma pen no ofri yan field kura na bibisi a e be target e de target me ese se me hunu nyansa kasa hey ana ese nketimi nyansa kasa na we software wantimi amfadi bi amata ho se Nkuto aboa ene ye ni abra yesa kreton ni yesa machine Nkuto ya le kwa here kwa siam panyini bemma dodonchie kwa aboa software nsamu wo software to wa na manfo tuatua ye hwene wo motu mu nwie timi di e kon ro aboa furu bemma wo tuwe wa body sekwati sabi me kwati so nwi aboa furu sabra manfo ha me nyina platform so nyama ho mo nyama ye ye adwuma sese ya asante so owu uso mama so ye jawe go ma so da he madada
Mama so food ya say obi a want to say computer ma de there be na obi kum ni amanfo be ko free say what Jimmy a metro say Jimmy ni ho say ya hweye na ya nsi no ma bi kwaya e no ma be say wo aboa say wo sa committee on say mejo me che yanku amu ka sia mpanyi wo busua ko timi ahwe wo wo say die no wo mu say ofri kuma wu ha na wunua wuo wunua ne na mpa na wo be ko wande kuma ufo nyina be yehu amodwanya ko nye pochifo na be ma ga betimi atena yes ye na se me hwe ododonchie kraso anka wakoda wunua papa je no manfa anya no wunua ya boa makwabenya so de atim wunna pro baba ko mogu nanim ase he dan ko do se ge be na wo radio gold kwoni abaya na efa na Sicilia ye na ade ye no nya wo jan Nkuto na wo bie ekwanto wo se amanfo media danse a wo ba bia na wo firi sanko de ne ba no na wunim so waba begina ka asa akoda we me na jan Nkuto ba media na catch them se me bo video nyina wo ti o ye sofo e fa na wo course of the school e na wo di nkontompo se me ye akoda fo no tutu fom abo funu te sawo we ye nyama adwuma na we ye ne esi so me Reverend Usu Bempa Bishop Sare for Amakum Prophet Joshua James Reverend Benezak Dakwa Yadom Prophet Kusi Watin Prophet Opoku Nsia ana Usu Bempa can say apakuma daughter kum jash any mpanyimfo ana Jesus abrante ana Jesus ahofe apala fu nyina ya mpanyimfo de china Jesus man church ana obi ni mu na sefo bae wo jan Nkuto na wo hene abota lewe be se asio me trust me santini e da wonni betina bebe dia me dia ye wona be bia na Ghana ha bi mu no wa ba hunu woni so kan video mu se me na hwe hia me aboa kodimo me maame mu nchi wo ho kowe de me ye no motina ekumawu e da me ko hu obusu efin ka me ya fe hwa maame no papa o ma dabrem enyu obi ka na akwa ha mo siam panyini. Are you man co-equal? You said it in your audio or the video or whatever that I may not be able to speak English. You are very stupid indeed. Go and cross-check it from UST. At first, we used to call it that way, but now it has turned to K and UST. Go and check it. And then from there, move to Bechim Secondary School. You see my name over there. You can even board a plane and go to UK, Oxford University, Eric Amponsa. Are you stupid? How dare you? You're not my co-equal in terms of academics, in terms of reputation, in terms of Queen's language. Do you know what is meant by Queen's language? English. Basiam penny. Who are Nkuto? Who shampa wakra na me yere kwa nyamana wobunisa. What fun to so mature some years santini. One no say, ya payen ko gina baby na yan kontopa. Na me ni mo tia fo e ko na bomekum. Me kukuru do abo pa na ma niegu onum. Siam panyini. What sort to say apakan kukobuo. Apakan ya me demo mkrom so wahene no me ya parliament chief no kran. Person wa so dai. Wo ba ye ha so dai he. Ya so dai. Siam panye dan Nkuto nya so dai wo man kan umfanya o bedroom. Aboa me maame kra niegu obetinya fa di. Siam panyini sofo aboa funa ye ni braku mo mia hwe siam panyini wo ba ya ma me pesa me de ya no bafra wo de wo nya santini o ko santefu na firi kun wo obi ahofe hwe wanim aboa wa so dem wo entrance wo mo amko Agya Nkuto asore medwase mu wura ha was medwase mu wura ha wo nya wura na fanso oni mu pepe na pepe utu na 1 2 3 ono so de adu ni hye ana o se na gesa so na wa ye nso no wo mo de sa aboa na ayi ni kokoshe ho. What you say? Abodam papa. Odifo, ayasem wodi abane de sa na ekro no na wo kasa no wo kan yekum chacha mudi na aka me ade bi awo ye video ni mo kan bibi se wo no wa ya wadwene se abribia no sofo bi peja na wo pese wo de wo ho etata no na nipa na hwe ase na yekum chacha mpo wodi oba bi ekokoyi ne hwe ya chese wo bo asofo bebredi eka ho se wodi adwuma wo ya no se wo yi asofo ne hwe sa eno ne kura bi wo msa janso se sia kum chacha me nti se Agya Nkuto ye kwase ya mpanyina wo jimi ama na me chense ne media ne sitie
we menya nwe we your first face me say me no so ntoko a me no ba ko a me da wo ya asori kra no na fa nsentwo for na me gina no because na so dey agu ni passes kra ni e ma die nkwase asem semena o naked pass ya pa na me ko di twa na me se kam na sim so se me de wa ko dem se me ko diwa na ma so kamera e wura di ya go ba kwase ya mpanyi na boa e na wona na awontafo mu yunu e wo santase eye ma asem ya so kire se uko bia sorry e waterfall club 600 adwaman ti na wujaye eye no kure nya no kure da meto ornament ne me ko kuma se no ge ba ko pe e no mo de settle sande ma count ma ka ebige ma ka e ro de ma kuma se asore no e sei the setting come ko e na trend ya me ko no e mo na Agya Nkuto besua sofodie na me ko na kuma se prophetic na e ko fom wo bia because Inshira FM for farm ene Hello FM e na ante na e o sabe no Inshira wona na yie me interview ma ma FM nti ma nipa bai nti asofo ni bi do ba setting na me ko to e yi me hono na mo se me gunya me ni ma se down se platform bia me ka na ma me di job ko se dia ye no mti me ko ya so ho bi because hwa na me firi eti apart from no hwan na wo kuma se o se me na da on se betumra na ma kire wusi o betumra na ma kire wusi busa Agya Nkuto se ga bai no ne na nyemo o kapro ya fa na ta kwisi wa one ne wo ma sei mejo be ka kire am se wo Agya Nkuto ka kire o mo frɛ o mo we ri ya aduane ma mudi ya na wa frɛ o mo nya gaga nsɛm yiri de wo no ho se wo ko fa no na wo gya na o be se wa sɔre woni ma aduane ye wo ne nda so so a wo nti feelings bia me to nya ko pon kam nsɛm bai eye Agya Nkuto wo ka wo kire wo nkoda sa wo yira ya aduane de ama no nkoda modi o wo be koku se o yama wo yi de besi o na modi aka je wa ahwe mejo ne me nkoda maka me yiri de wanya oba bia o me nu me ho pa se me ko wa no na me ya na me nim na se me tombo ase me yiri maduane ye ke de ane we dia besia na me janse sia ahwe a se ntofo we so masori agu me ne hia kata so kra na me nya feelings bia wo na aka sa atro na we ntu ka we kire ntu nim sasa bo yire no na ade ne nye de na wo de na wo nkoda ejimi wo ba wa chi sky ne ho ade wo ka ne ho asam kire nkoda wo ne mo nyina no mejo me se wo de wi am de pictures Agya Nkuto me de no ma bi ba e ba ha no tumu de no no butu ho yenji mejo e video no mejo me bu sansa nti no video because enye fe no say kwase ebu o mko ba ku minu ba ya wan fa ma no emu na mu nya de dachi o de be ya de tia later na mejo obe fi Agya Nkuto de krono to no say wo pese owi an instruments no kure to do mi tato nya min kume nti Agya Nkuto me gede good man obu sa kwase bi say wa na kan say me papa computer man o pese o trend ya me pato me ma trend da o saka say me gede me nye hwe na mo me gede no kure ya pese ya so ne prophetic no so me mentene sa me ya boni bi atwa mo na me nto aso bi ya ba kan sa me ya zan so sofu bi aye bi pai sa me ya zan dia sofu bi aye bi ajai nti mo dia zan atage me a emfa me Agya e mama nkwa azan mu o se me ya zan me yi wo fi obi mu e ba to mama nche wade bi die be nti na akọ kofo odua first one nipa be seke wa nipa ma gas na wo fa wo mu ado mu free asante mampo ninti na ba akokọ ye bubu afọ ba akokọ ye yiro se na ba akokọ brother police officer ewo nto onso ati wudi pa na oba cultural center ho na make sikisa to mejo na kan se mbo de akobisa de fu ti ma na do counseling so awie mo nyina mote wo ya ko fa ni friend ya ba ni nu anwi ne se ma no bu fu ye ni nu enso ni friend o twen ko nche no ne sike mu ko e na ma ntam ho fo ma no kwa na o kasa Agya Nkuto what meant na o ko for the second time a ni pa ma wo nyina ma se me nko Agya wo se di wo de ho batoto onso aya mama nsama akoda ka kire me onso mama ka tumuno mejo be wuo wase sa meboa mejo boa videos woni mejo call ye Agya Nkuto na mencha ta de show
Now we share fugu a white and black. Overwatch gold. What's your trouser? Blue black. Now we share shoe a yellow. And I'm cold. Open to losing or you full and any. Boy, I'm a fan now. Ye, a one someone watch chair. No. If any said you. Major Cofano, Alaba. Bonica saw about your sister medium. 1 man 5 million, which you are the aka. And that way, what do you say? What should I make your warrior? One said to no bar. What can the soldier from the Pamano? Once I want to make climax now. A jay. You know what? Suffer dear, a trade any azadie, may not a mumasody. Who swing was a trade will be a Azan. So me Azan. Why be that? So dear me who you know about some number children. What can you say? Oh, yes, smart. I want to make a smart. A more, just what declare who say, oh, yeah, Azan, when you're Azan. A jump between. Over here, my what? But I say, be a cool for a. Oka fa mo brebu mo bedi adanse e akwada ketua wo show ni TV so se wo yare onya spinal cord e de na ma medwo ye no wa ma medwo Nkuto no de se na akwada na fon da de bebo ki na nya obi ontimi na ntia de Nkuto sira no sama fo be video na wo show mo no je Nkuto mo bo wate ya sa da sori fo nyina su ye na so ge na mam so e sekla dada na wotimi na ntia ko school ye bibia akwafa na bireku benkasa Oka so ba mo 10 million no. Nya 3 million ade mo. Akwara maame aba ante na ho. Me na me no montem ye kama me gina me. Se ba hu se wagi mi. E na me se moja si uti so buti, kwase eti osi kwase akonso wagi mi nti no. E do be si. Obi wa so afra me a, on fra me 0244 571050 per more fella Abajankuto. Na mon target no. Se me nkona me mere. Me de camera si be si na so da ni mo. Nipa na eguo na enyi ho me baboa momu nyina akọ dey say wada fom me baboa na tu amna sa na sim me de manu ama nipa 2x4 na akọ amon so ka se hu nti Agyankuto e atenti wo tua auto nti hye no so 0244 571050 0244 said your number yes here kwa de won be frepa na yen hwe ebra eye major cancer semi ebaye oye Agyankuto kira wono no won fa ka ne ma krache no sa anye ne da enti e ka na e kwa eye Ghana mai wo bi a kira na adwene se waje ne ka no wonye ka na no sansam no de major amye so afa kira wan Ọtụfọ se me na siri rie ginasi wọ́n wonye ka no waje ne se se wonye ka no ginasi am fra mo fa se no na abeti why ọtụfọ se me na siri Hello, me wa fase. Eyi ka no Agyankuto e de ma mejo no. Waje eni asase no waje anase e wo shikumawu ho. Patro ke biansia o. Waje ka no. Le patro ke biansia. Se mejo e frɛ me ni mu nyina aboma na se Agyankuto age ka no asa age na asase no meboa. Le patro. Me da se. Ọtụfọ se me dance ni o. Wo ye mejo. Eniaba no fast na odifo o feel say die ben na ebesi enti Agyankuto beka say ye mejo no onu woni mu ba bia na emomo no e na ye ni nnu atese wo mo ya chemfo na wo de wo betu omu deke onya chem mejo mama na papa ya asante fo mfiri asante kumu ye fie ni na Agyankuto e fie ni eje wo mu ni mejo maame wona me maame firi papa baako but different mothers nti oye media mejo media nyamo fast me na me fa mejo free kumawu me kwasira me sister and I'm fa mejo free kumawu nti buy betina me just have them to so tuom choba 2 bedrooms nti mejo na ye aduane ma me die to mempa woni ma de ye pa obuade ni mkasa na mtene ko Bible school ntime yesa ha no dooso na mempese asore be ya ebusuasem ntimpese mbeblie bi na me feel say Agyankuto e wo nyansa nti
me fa na se me ba ne me nua kuma nti afi mu se agya Nkuto so fi kuma mu se wo krom pete di na ma bi nka some the man so ne nam te kaka na bere no so na me bie kuma se a na me nim so obeya akwankyera ma me wo fa se na nso no ene kidney ne lance na nti agya Nkuto entimi nyine nsan firi mejo wo no mu da se agya Nkuto ye nyansani se de me nyansani yanka obekana no atom na nko no ma ye sei na mama abusua na kuma akofam ne ya akora na ye gina chi kra onsa meni ho bi onso ko kumawu a wa na wo se se menim mejo na afiri kumawu eda na ukrom fuo nyina pam eye hu pam ofiri ori for what can sempa na yen hwe ebra eye mejo yare yemu ene se de na niema esi kono agya Nkuto kira wo se eye mejo wuo no krampo na eba ne ko pi mu hospital enya dia wo 10 pesos kura eba na wono na etu aka na da mre nyina no gusu etu aka Nkuto ni fani shasiri 77 times woni fani shasiri 77 times wonu msu amado so apra da tome wo sa atu gina so bibi besi bibi besi wanyina kuma wona me frɛ no gina so bi The number you're trying to reach is on obate another call. Please stay on the line. The number you're trying to reach is on another call. Please stay on the line or call them later. nipa didi nipa nkansem ate se wo sesai won na tuaye medo saman agya Nkuto ba bi obi wonni wachi wo dware kura wo wira wo kwate so nwi nyina wo fu obi ba ye ni sei ajoa Hello. mejo hospital bill agya Nkuto de tuaye Papa, papa. Mame bayi kasa ba kontan kasa Thank you. Na so na me ko so ba ka se be second me du ni wo. mate udu wa flash me why me pese me ne makonta mejo papa na what ne me ntwatro ne time paso asinim ojina so nim yare kuro kuma akoda na won se hokro sa committee no won so ka se onim yare a ekuma akoda no okay so what unso oso onim yare ekuma akoda ne foda no ha mpese abusuan ni begu ase aha won se hewe wa jiminti woni mranti se wa hono me se makonta ne bekasa amo ne time paso ase binim me ne abusuan ne boka te se ya medwa yie da hoyi me na me beto na daka to bibia akoye yiem because why wo so wo no ko no yapam wo ya mo ni obi achi nto ye ne yi a nko ni mnti kura wo firi so ase atwa afunu ma hye ho na mso wagimi ni wanim te sa petabie nti na wonni mu nyansa nsua nyansa na wo ho nyefa wanim ohun nti ya ma abetre ye na se a wan hwe ye pepepe nsuo beto wo ba hwe manim tadwa obi a manya 55 years hwe me ho da ho e me wanim nyansa ma no wanya wu hwe wo ya me hwe mo wa furo na hwe Agya Nkuto wona ma hwe asiam panyini aboa mo fra ho sofo emi no kra wase agya ne ha na ya me se hwe me de ye refe 55 wo de ye 19 siam panyini o ho se mefen o ho no ma boa wo se woni mo akoda na me fa no tokin fom na me baka ne dia fra pokukura apostle je na wo sofo die mu tipan no kwasia tamo na wo ko se prophet 1 prophet papa bi a waje dini Ghana Ashanti Moses na wo ko pese o de nsa begu so abompa na nkoto kare dia fra poku apostle je na hello akonta okay akonta ma he na what to say Agya na ma ho ye. boko ayi mejo ofani computer mine me pacho ayi mejo ayi wo yare ye no ewo Kumasi Confoundation Teaching Hospital Agya Nkuto na betua na hospital bill no waso na tuaye ode nam aba waso na tuaye na ubisa se skasa na di ada ye no automatic obetimi atre wakoye video bi so wona tuaye na me ni mejo ba bia na wona tua hospital bill na so wa bodam papa enti Agya Nkuto enti mi kasa na enna
much man can you do the piazza and have some kids across what you and I said no obey and I said some pamono. Massa. Nana. A different pan, you know, canoe, and person, we are swapping we are burning every number. I give to the Gunipa one, Piana and Papa Pama. So, what the big hospital bill? I was on the coach your hospital bill. Mo, I can't remember what. So, a true form of dancing into a gun of when you never was a media or a kilometer. Menya madia kwa I have my sources. Menya madia kwa. Me wa faase ni mpon. Na ma mentor de na ko babu school awie. Na me ji wudie me mfa mana. Akoye kokuma koda na. Wo be ya de ne ye cover up abo an. De na akọ ma no. Makoda ne be wo wa fe se de me yensa. Ye na obobobom. Ka wa na mokọ mene ntum no. Eda ne yem no de ko. Opa me nye postmortem si enyi ka wa wo yem na nkanya me mfrɛ me. Agya Nkuto wo frɛ ho sɔfo wo de me de aye we wo betumi apie sabra ba so bi me ne frɛ computer ma he me ntu me nsa na dampare achi na agipio me de ma no yi de ba obo ma me ncha ma chika me papa e firi afigazi nyampon me ma me firi eye kaase ene pachi number 1 ye jisu sa bi firi tafo me so adon kwota fofo 4 months bo nzo mo hel ene enchifo mi 50 domo otumfo asefo domo ye na ebi wa de me yo hen ti me santini kan ya confirm tintua me so se o de ye no ko ya confirm free wuti na bra na be fa santitire tua wuti so ne su anyansa aboata de aye we bo nsa computer ma me bencha na wonya kwasia ba no da wachi ya na nye die papa bi na wudi no the die papa ye du ye no mo bo mo nsem maye Odifo. E tana wotagu ye so me obetu na matwe matom ho obi ase nyasa me mfare hwe ma so do so aye ma odom so wo me so aboa siampa ni nesta ho baka masa mati wotie odi o ya na wafre me na wo se papa me chia e wo 0244 Agya Nkuto 0244 571050 0244 571050 chota me stop Odifo. Agya Nkuto se wo dwa wonu wo ye dandan. I no school teacher say. But as ye wi a me no mbokoto so wo si me ni ka me ba no kra me han ka ye wi a se mo video me ka se wo ha me bom pai aya kwankyere tiam me nwamanum me kan kra se me dwo me no ma ba ha wo de ba bi Agya Nkuto asori si o fa odu abrepo afa abrepo kwa nso bare kese kwa nso esu ofi ana se hen ehefa mo utre Sofia kakra kowe osi ndan de se bombara 3 woni bombara 3 ti afi KVI bombara 3 wala bi alim ne ndia bi sisi kono kowe pila ba ko kresi ha no etimi to Agya Nkuto coat na yere mpaboa Odifo wo kwachi pila me ri kan mo timi si dan ma wona na maame ni papa kwasia mpanyi na wontu ne ba no fo anse kuma wufuo pam no na maame so di akire yo wo be wu nkwase awuo am ya ededa na nkwase ededa esu no nkwase esu no nkwase yi Agya Nkuto mejo sama ba bo o de se enche mejo sama ba bo Nkuto ni wo be ya homte mejo sama ba bo na hwe ko ya mejo fa so bre no the same thing Nkuto so be fam o se da ba me di ne die ni buo ma o se man kasa sei Ghana fo ba tim ase me mejo no wan kame a ma no ye ntin kame na se hwe ni akasa oh me anam so mo bi ankasa o bo woni mi na wo ye omu bi wo na be bi o TV ma wo ye nade anam so mu nyai se na wo be jimi wo no ba bi a me ma no be kodu me de video tu a ade anchi na do 50k ye na anam no ye hwede adu wo kwase a Agya Nkuto wan ni wo power TV no power be na wo mu obi a wo hwehwu a mejo so hwehwu bi wo hwehwu bi red and black was it black and red nko a wasebudi ko tumu mama na ye de sija so ya de ma e na wo ye program na wo be wi a da ba wi no sampa bo na wo sha wo de gista me bo aka jem se me bo aka jem se me mejo kaya me mejo obewuo no ye twa banse fi na sene wo so na bi da wasene mejo si bi da wasene ti Agya Nkuto ti wo no banse ba wasene osofo enti wo ti wo so market se ni na ese wo so no egu awi me computer man me de mani asi hu
We saw more on my tree. Me will be to me the Trigana and I will need more. Me. Jay, before some Cassano. Not in some number, may yes of a panini. Yes, a panini, dear Mountain. Tina may yes say, may a woman no muscle. Thank you, and come on in Yako, a chip cry. So I don't make a man come no, go man pom. Dear Babasa who could have wolf now I call a year near boat to two. A two say, a Korana Yano, one can some more cronum. Chromo for an Fiani and Hunu. Namana do any baby so, semi million major. Only for the chassis 2 million times. A boy, when your bubble maybe you move. A poor fool, who has some years of what? When you're of me, I do zoom live. I was here near Corona, more. Which I'm at already said, if you hope, now I'm a sacono, or the cook is over that or Saturday. Saturday, no, I had the episode. Saturday, people are that already not saying said, I said, oh, no, be a ribbon, not a Hamatarian. Today I'm in the Saturday, and then downfall. Someone that by yard you got to the other. They have a quiet talent instead of Saturday, you want to demand. When you, my whole lot, I must say, baby, yes, with Massa. I don't read the chair. And I was see a papa yap and for your papa. And to me, a son can make Covano. Good man. Top papa, so what? Mental Sophia. Yes, so for the be 1 year grand hour to 1 hour so almost no more fetching my cocoon. Who's really papa? Good man, we papa. Good man. Good man, we papa. Me bay, we papa. Good man. Chio papa, you in papa. You won't fret young Nkuto ni sanko for Mbeku. Yeah, they are Denny. Intimacy good man, so by sanko for interview and patrol even Pabo Mudi. So, meaning papa, why Yamamu as good man, but to say my son. Me no tell me yabi bit. And my own yan and hate me and charm me, never family to ten crew. That the Nemono Ariano. Yen so kan e hu no ehwe ne mana abusuafo computer man ani abre sam na wo keka na wo fa ne sa se akomko aka ntwa ho ne aka na ne wo beye du wodi fo wo kan ya di kodru eye maka dwumadi so e na wo chemu se eye chilabofo sa baba no wo besiu no e sansem bia wo kan ya wo di natam e wo tv ni so ni nyina anya no kure se sansem we e ba mu a wo di se sen na e besi akosi afa wagimi ono wo sika de kosi obi kwasi ampanyi to trada to apai said ye de bantu otua woto wo betimi asi obi ye tv no ye ni atemoso wa won sama wo de baba to social media no na obi ache na dwete said dem ho moye no a ye si obi bra baba lawyers papa mako ten so lawyers dem ye no da waji me kakra ho baba lawyers papa the late cancer for the Kaponde oni mabusa na bofo asof no bi omuni mi nya ye ko ba bi ko court na ye no ekowie won sei odo ho ba Zika kakra aka da commercial bank ya ebe 72 million aka ho no na no press ge bi kura ba so wanyam na so obaju 50 million aka 20 wo ba ya manasa kwase ya wo di ai makonta no ya be ka bom ne asiu e kwan ya fa so gi mejo ka no gi no agi na sase kwan ya fa so mejo e wo ya o so akwara da Agya Nkuto so mejo banimu na ka mejo de akwara na beto no wo so ni made chia na akwara no sha se okoti e bi green na akwara nya ni pa bi mu da wo Agya Nkuto se je wonim se kwa fa so nipa na o shiro obafo no mfere no hu sha wo hwe ni tv so kwa na wa ha ase na hu bagu upietom abuata sia usu ko siwo bi na wa de wo ska wo ba ya mam de wa ko gina high court kura wonte me nka da hu me ya fema konsan kakabo ye ni abresra ko papa me kala ye fe no wo se wodi Nkuto se Nkuto de mlusu ja so anu wana ne se manano am wasa Nkuto ashoto siampanyi odifo eya samna eya na sa niema we nyina no sa ekoso ya na dienti e na ede besan se ye interview ne ekoso no eya Agya Nkuto ka se eye hype bi e na opesa wo fa ne so na wodi eji wodi na wenzo na hwehwemu a enti woni Agya Nkuto ne kura no wa na sha se go fefentem adase me amadi sofo no abetena ma na ase sua sofo bi o ti me din computer ma ye ne achemu me wie ne makora nso wate se ne ye wie ne mo ntwetwa ha amagana for wiase ye hu na bedi mo hoya ye wie ane nkɔhwe ka sha ka sisi ho de minti min fanye wo ba ha asase ye da fitafo hwe nkana asase wo asase 1.7 billion e fitafo nyina ye media e fitra ko sitra 10 plots ene masi nyina so dai Agya Nkuto asase yes
o se me de ne pe hai na ye si so a ye di sofo ne Ebenezer ansa na do time be na prophet for me ansa na ne agi dine me obi nim ne Ebenezer se wote ya na me bo akra na obi nim bokuma se and prophet one meten so anama so Ebenezer oni bi nya problem da na o wa hene makokobe sa be na wa hene se Agya Nkuto na Agya Nkuto kra eyedini me kra me de se me fan say ye kakra computer man ya profiling the kakra because we are in the world of computerized but Agya Nkuto on kwase edini Agya Nkuto abrante ye kakra ka wuti ho wonfompo asa chechen me wa abrofon kama bi wo makira nuko a meyi ba ko ni ma ke fe baluta so wo gina na Agya Nkuto gina ho a ni nua pepepepepe e na me ye no ha no oh ni me chiwa se me yefo me ya babo me chimesin wo bia o sofudie na bato me kwanto keko me sofudie pa de sa no ya pa na nyame be so de bu atade a e ka have ni me nkobi me ma no ya na me ntimi so nsesa da wan ka me amenka won se da obe ntimi na so usuro won na de won se da obe no manka sase won na de na ho aba wo de wi aka ma me ma mo de camera to no so na mo de Agya Nkuto picture na mo hwe se Agya Nkuto akiri ba e na me ye no mi bu mu asisia odifo mano yo me pe apoza me ponto kwa o ya maso Agya Nkuto to kwa mo so me nsia na me da odifo Agya kan sembi se wo ye wadwene se wo ko soja pen enya no kure onko bisa maso be ma campo onko records emusa Eric Amponsa records onko bisa na Agya Nkuto yi wajimi o da bia me ye masore wa ha Everybody everybody akwa man so twe ya me de do for me ya de bia kire no hwe obi a won ko school da no ya hwe so betimi akabrofo a me be ya sori bia intro no bi se me di ka akabrofo ansa me preach na manfo ayi ano me preach na manfo ayi ano nti me be say ye ikakre be na mo hwe se de me gina we sama ko school da na se me nko school da se me nko school da ye be hunu sama ko school da so ye be hunu na wona kwase ampanyi na wase na mwa wo be hunu say yes ye hwa de ketuwe ye hwa de Eba. See, the camera. So many head. Oh, we saw 17 years. My name is Prophet Dr. Lawyer Agya, Professor Eric, and another person of the mind. Popular one. The gathered here in our numbers as usual. We just commencing this program. Them speak or not and let their servant hear your voice. Today is the grand finale, and we just gathered here in our numbers. We are in a clear of Malam Kasarawe. When you get to Roger Johnson under the traffic light, right? And action to generation. Ministry International or Project Dr. Eric was our computer market shot. You will be easily directed to this place. You are not late because you have an hour to pack and bag and baggage and leave this place. Tomorrow there will be continuity. Because tomorrow the example comes on Tuesday. Nti je onko school da betima ewe. Go Agya Nkuto ye ma 2 sentences we ntimi kai. Do wono na opeso fam so trendy na makana to form o memi bbm ofo am kai en chire ba bia madisua akọ brofo ye ss brofo e fa degree brofo Nkuto na egu hu ni masesa masiew wo sunsun ne honam na matete o sena waso ntimi mpaja bia mu da na ba bia waso re wo no ntimi heda be pakeka na madwunso agu ho nyaso dinsogu ba wotimi bebe odifo oka bibi fa ye emasem ho ana wo kire se wo ye dwamanti wa no potna radio station bi ana wa hyase na wangasa wo ton ho na dwama na akofa anuafo bi na wo odifo ya wonim se anuafo wo fa anuafo mense ye musu na
Okoye na no na ya ahoda na baburu so ana se wa na we wadwen se wo be yesade Some ho fe. Edi nka me nkofa Maame nsa. ah wo ye nuafo Ye twini. I was well cultured. If you too for him flu. Nti me te kokko so na. Yetete. Say, wo maame me ni hu na twempena na wo maame nua bi kura wo hɔ a me be fa no ba na di moja fra. Na ka pese maame ba akoma miensa enya no kro. Na me nye bi so da. Some ho fe. Sia ho fe. Wo de atade bi ahye na ai kam. Wo hu me yira ho. Wo be coach. Ame fa me yiri bi chanchi. Na wo shade. Na ja Nkuto mfa me yire ene Agya Nkuto mfa compare na yire. Ja na nim se kuru aba no. Wo shade. Me kwotore radio station enko ye bi. Ah wase wo ka kire mu asa wo maye 20 something is say na dwaman na ye wonti na wantimi antena ye kumase. Recipe. Kuma so wana me free. Me no ka say me si dai okono abo hia. Agi cream eye factory na chi. Abose to aso 5. Wow. Uju ho aba bi e fro otumfo. Busa say Eric Amponsan abrosa na na computer man. Bi abachi. Ne ncha wa me nua ba wo France odi machi. Me maame wo for na wona fi me nkwa na be maame ne panyin. Me do obi asisi yi. E na wo otumfo fi a ye free na sefo na sika na de ebi wo ho pa. Nti me de me tum na ma kire usie. Me de me yiri mfo ni be kire wo. Na yemfa compare eye Agya Nkuto so eyire ya nanim te se kuruaba ene bentua di nkwase atwa wo besi de na twa na yode aboata aboafo no me patro me yire ni Odifo unua ba na wo yire me yire ahafo anya sam ketu de na ma twere wo so no my wife Sharon abusia we de nka mi ni kire se we de asemi aba ba wo ye young kra Odifo we de obedi a me ware ne 2012 obedi a me na oba me yunu okwa America ba te se so na fi bia na oba ba ko ahafo anya izi o nsa hwebie na ya samu nyame ebo ma pa me mfre na na nkasa na eni aye dia na wase yi ni bia ento so Agya Nkuto hwe oba papa me die se be hu ya kwa ba ya ma me ho aba ya mpanyini na hwe o yira no abofu Odifo wo se wo yiri ni ma me mfre because me dia ya me na kakra na me hwe we ne 55 years dia se nka ne wo yiri be wo 40 plus na me dia na yese mani ate mani ate se be ya blood circulation be na bre bia ma me look young na anya se bia ani bre na yo na usanga wo nyini anu no nka size na so fa me so ba na makofa no me so ba wo so wa o ya kama pa me dia me se me frɛ me yiro me frɛ me yiro ani na my wife and na dia hwefo ne mo pese mu do mu ntama so na dia ya tensem awo ya sumpa aso for padi efe mama yanka hello sita that is it Koko akra na ko school ana okay amanfo se oye me nua oye me dia ya amanfo se me ye nua me oye me dia ya me ye wo yire ba ko pa o do mi na ka jire me da se what you say about you ni jibu se wona wona ni ya watch say we ni do via se ba ko pe na chere say aware ni aso na ni e ne de pa American wo no okofa me ba wo Agya Nkuto wo Cambodia kura na si woda krasi ni sofo Cambodia Igbo kura woni mo wo tena play mo bati ato eda Agya na Agya mejo ka asem nkofo play wo si da bi wan ho ya na akwakwati ato atiwa forest mo play be si mfro wo woni Igbo asiam panyini ikeja ha woni ha Lagos be anim ho sharp plane ticket me yira ko me baba ko so class wo Germany and the 2008 oba na me ko fa no no me ka say e ba am ni fim ba ko pe me baba ko pe ne hukuma so fani bi chakra nchira o Germany akora ko to nya 11 years o ko university o shia o sa from ko school tente
ya wo sua eyi ho koda ketewa na se na odeka abeche me abodam na o na chese odi for se wo kasi sudua se nsem a Agya Nkuto ka ni interview ni mu na ba kokora ni ho ye no wo nyime ye nya na aba me prove akire ebi amemfre so aka so otua hospital be manfre wante sa wa se me ye adwama me oba me fra me yire wo se wo de man so temti asofu o ya bua papa me do be temti wo ye gaga do na se gaga de won se me me nante ro de o se me nante aso you see the point see the point so no ma honto me nsan say o hwe me kwachi fato me kwachi fa ka na nto me kwachi na wonya Agya Nkuto picture ye hwe wo de be me nya Agya Nkuto picture wa ha me nya Agya Nkuto picture wa ha wo de ha wo de agowe na odi for se de ekwe de asa na wankasa wa mi ni bi se no wanya no ana da bi wonim me ye madwene se ne ho nsam na bados me tiwe obi betime de me ho nsam akoba bi na me yama no gogwa ene na ebepi yese ano bokoboko ma ba eto nti okura asema ba na me consider wo se da be ya ye betimi ayi no ma fifiri ba bia why must you attack me nti attack me no eno ena ma me de enso so yesa na tedi a ene me so me de nsem beba me yi me baketu a me won 2008 no ya wo Germany o de benze blem wono kra wo 11 years no wa bobra se na Agya Nkuto na no hwere ma me na kogina ho se wo de generator kakraka 34 kV de blem eni no kV wo Agya Nkuto generator so asoro e che tractor yanya spakia bobobobobobo wo bi wo bare kase obete wonti area mo tam bia enso to enso ofa manfo wo eye bare kase kwa so nyina ya Agya Nkuto TV ni generator no adenti se nye papa nya spaki pe ne nsuo mu na bas ya mpanyi ni me wo ba de me agwo wa titi Agya Nkuto de me dia ye wo no me nyini so betumi ada wa Ghana ha abo funu se me pa me ba ni picture keke na me dia chiro na hum akoda ketua na no we pizza no se me papa me pizza akoda ketua wo Germany a we pizza wo yire a what is kind ho ade wa ye aduane abro na no nkore dia na agu na ni mase hwe Benz ya me ban ko busa se wo de breme 2022 model Benz na akoda ketua wo tade kire what wo de me pa me ban picture yire bi yes ho ofase wo Agya Nkuto bebi siam panyin wo yemu ma ho tantantan wo kote anu nsuo wata wo to ye nipa na sound so ba be kama sama de me aye wo no we besu anya sam se me pe me ba no me wi a me yi me ba picture e kire wi na se me yi Agya Nkuto picture kire wa na fe me se ni ha odi for wo so se de entai eyesa ensem ya chinti ana ye papa Agya Nkuto mpese obeba wani na kama siesi asem no kra no kra de na kama ni asem se de wo mu no se ba ye no na ka my friend say be ya me na be ka bom na ya clear say be ya shen ka me ofa so kwa ka bi kire me sister mo a wo mo mfam pie ma bontene na ka me na wakoye one because e ka ne ntina na ka eto hwe me ba 11 years oni ya so sem o Germany hwe me ba 11 years oni the friend na brefi koto na brefi koto na kwadu yi adom wo otumfo na kwadu yi adom na sefo ne wona wo na ya ochunwa asefo ne gudu afi ma menya na afi menko ha na menya Agya Nkuto picture emfanche mi wi a se si asema ndo bisa computer mai dia wa amoro mi obaje me mai kire shi bisa na odifwe woji wudi pa sa wodi ofri na me mfi nyam na mi firi wo sebo ho bi battery obam okay we dey me fere unti because Ghana for do na e kire se duru mre bi a ya na won sam no ne niam bi a wo ye no etwetwe wo ma so e kakra se e fa shiban de yeso wo kanini nyame nsa de wo me so pa ya me de adwuma na mo mini shiban shiban na mini ne ye asante su na wo mu no dan ho di because wo kamea me mfa nchew nti eno nti na ye ema bi hu na se de misi kan sem no
ya na enye papa Agya Nkuto di tumu bi omu se wono no enka wa strike da na emu menkofo bi ni mpanimfo bi afrefre no oya aboa no no tu oni mpanyini bi ni mpanini bi Agya Nkuto mfo nyi na yegusu a nim ye kwasi ya mpanyini amede ska bone kakra ni ti asa waduro wo sa graduate na wo ti wo hwe bi ja wo fere mo mo ya metete wo sa na mo wo ji mi sa wo si wo yi pant sa na de pant ya pepa wutiri wo sa wo de abra wai ene me ye yi sa yi we ke be men ba e be ma no na se akofa yi ya pesi akopoma tade zizipu na poma tade zizipu to ya ye do to ha o jimifo what did he 5 from chance mama was singing up Russian and some of the hospital. The Mudia Magala for Mohio. We remember we knew. Bema Zuni, Bema we any more no Cassatia of Mimi, Jimmy. Who what you? Oh, yeah, I did. Yeah, I sent Afra, and then Afra. See, I was sister to that. I was your for the 2 hours, so the me bought you. Pay! It was soon when you money. Si ampa ya na mfono na mfono se mpuru ye na no se efre abusafo edi computer manager na dia ya ya we zi puru na ko de kan go ye santinio sa tade o de sa ye bia odi fo ne stylist na wo ye current one nemle me ko tade edi zi puru ya akwa jimi asia wa ufiri mu fia madonna atoto nteso ya za wonya size abusafo yedi computer manager nya ade ya be sore de free sa asem we so na ansa na obi ebe ya de amana ye ne ya no won ne sa asem na koni mu yie ye nyina ne enim se nka asem no ye penka bom na afa ya pa chi krakra na nso afa ni asha ase de ye nim se sa antokwai part 2 be sa ba person sa afa nso e na ne wonte ye bete ne won enye part 2 e part 76 ene to aso me so ntokwa ni mu a me nya yo next 2 weeks me ko afa number 2 sa bloggers aba na afa na me be connect Kumase for radio station bi o Ghana bia Agya Nkuto batindini wo so de medo kan nyina so na kan nyina pepepe me wo wura nsu ase kwa me ba ho na mo so so a mo bokọ mo program no so mo kọtena mo discuss ya mehwe mo wo abaka sa tia mo wie na me gina mo ni mo ba wo da mo so mo kọtena on cancer fon na mo bohu mo discuss mo wie na me gina ho some boy life bi ya mehwe mo ti mo nim na mo so mo kọ discuss amfa nto pepepe na obi be ka say we ya software the kasa de na mo obi be comment mo wie na me gina ho ni se de wani abri ye ba me nyankopon me no me nim say me tie say abdom le ba to me kwan so obi be ka say ba de fruit you know the fruit ya me yi na di asante fruit e ba bo mo fruit so no ba de a hu me say na wadi asante so me kire Agya Nkuto ni wiase nyina say me ye nka me me nu akuma ni afiaso asemega so fudie no e ba to me kwan so makane ne ndi me wa nka me enka me kra mani nya di anka me nya sase wi nya krom ne wo enka the capital nya krom that's merafo odifo de ye dru de na che say ye sore so an sana fa sa to ko mu keke na medofo ne ya hwefo de awo afi na nka me wi de odi abrewo odifo na no mo ka wo TV so a ne kwase ampanyi bi kata me mo apreku da TV no so apreku ne TV front mo ni nua ma ni nua wu ya me ye yiye ma no ono begina mba bedasi odi bo hu apreku baba be yesi ohun do mogu ya apreku baba sesi a apreku awuwu no so fi ko he onya apreku le gina no ohun ni nua ni ntina na nsema heda so omunyi TV no so ama manfo hu me kura tatis media na de me ne mu pa ma no ye nti yiye wa me to ma yi e na ma so so oba hwa no ya de aka wonsi wo hwe odum na wo me so me fa me suban ko me membe so because I'm not me nyesika me mu obi na mo so so wa no ya sele me dia me ya no ya professor PhD no mabo odifo ya sorry so far ya final words to Ghana de adu ni de se nkofo tie wo mo ate ye me kan se Agya Nkuto nkopa apubi ni nsuo bi nwade na ho fi na okọ nhira so a onhira nipa bi a amama no ai because come the audios ni bibia ba kire na onhwe mo se me man na otwemi no ntefi na akọ mo a mo wa Agya Nkuto na so wori bibia hyew nti wo kwa mo do an ma wororo mo mpapoa na mo mpa wori ti boot na mo do ma wororo ase ma hye mo mpapoa
Wacha wade so so abenya problem. Na wa bo se Agya Nkuto ha se tutu ne ho bia no eye ne TV pole no ho be bia ne guest house no ene nanim ho no pacho ade na mejo kan no ene to nsi tutu bia na yesa obaka so betwa fence oboa eye ade hyewo che Agya Nkuto satira ne de mayi se me wi okra ma checho won sori bio se woni na abo ho same so Agya Nkuto a mesa de dia si so asa na ma atete wasra ma mo ha nyina bia asra na sta ma me kame na de che se ama we part 1 part 77 betos na mo me to sa pro se me ba Agya Nkuto ji me number no afre 0244 571050 fabi ma yire kwase ampanyini ba 0244 571050 fa ma ma me no unni no wase agimifo na di watie 0244 571050 na fa bia ka no ma won so le ma agimifo go na system pro 0244 571050 na fa nyansafo amaka no pa afre no pa so mo nyan pia Abusia opa afre open so a wonyan na odifo kasa wose Agya Nkuto ne nsore magimifo na me anu me dadwene ho se ebi emepie mu wa ebi o meduru ha dia wo mo ebetumi asesa o ya no busia nyansa Monica ba ya no busia nyansa Filipina ba ya no busia nyansa tisi wo mo adwene nya wo meduru ha pa adwene besesa oh we ade ya no wo so de ma wo mfere ya wo de kan gre wo ra ha te say aso de ye nwie wo ra ma ha te say me wie ne makoto ye ku ba bia na me nkofie me office kura keke me office e woto me wie de makoho ati ase na mahwehwe awurade nyankopɔ abusua ye ntwa so na ye mfa ensi ha medin na ye ba ko pe eja so hema makwa cha World Council of World Bishop me the World Council of Bishop me Ajimia too cha Ndisa me kwasi ampe ubenya president twitwa the shadow be no make just shadow Feta ma me kan asem che no na ado no fa ko yi ya kwato bra o nya o bo buom aba usia wo bra bo buom bra e ko bra menko so ya ko so mi ne we ti bra be bidi o hani ni yi so se mi ne we Baba he. Baluta, come. Sana. What the heck? Na abana why? Ke we yanim. Oh why? Oni e ko twani. Na de hewe. Sa hewe. What the hewe? What the heck to difference be ni wo? Bien. Higher office. Higher office. Aha. Number ya hoko. Can picture papa. Was him in the shade. Can picture papa be a book. We have a son of Mosty. I don't put him in here. We are the Messiah. Sad you, US, you hear that. Well, a sample moon. I mean, if I'm to as young penny ben, you will cheer it yourself. What time? Poor food. In fact, pen down convention. I know the question penny a good planet. Pen down of a poor food is so. It's a body. No money, no much. Someone. Thank you, Jesus. What? Si ampenyi wote wawo wosiya Agya Nkuto da office kwa wo onya bida wonya akra sanka abeda si ampenyi Agya Nkuto me center table so akokokra na eche wo busu ya panyi mpabwa ye programs yira what you say wo Agya Nkuto basi ampenyi beti so what you say abo
Hwɛ no bɛgu ya, wo ti pɛ ne me. Saa bɛ ha. Ɛnsi ya bɛbɛ no bɛgu. Mo TV te sɛ nkonto me bɛhwɛ no bɛgu ya. UPS ko esi ya mo mutu obi. MC agba kɛkɛ. Yɛ stop filter ya. Esisi ya ma ya mo. Bɛhwɛ me machine si ya. What you ask me more? Aboa. Saa do wo kra hwe no bɛgu ha. Na mo TV afofo afo no. Hwɛ setup kɛkɛ hwɛ. Siampani hwɛ wo kra kɛkɛ wo ho bɛhu bi da. Bɛ ma da. Da. The latest in the latest. Ya betwa ahabaya amma we no ma.